Barangay. Idol John Kamen. Nasuratan iti City Health Office ken iti Bianchi City Engineering Office iti Syudad Ilawag para iti panangkita wenno panag-imbestigarda iti may pagarup illegal nga impornal iti Barangay Rarapuran iti Syudad ti Ilawag. Naidasar daytoy kabayatan na ti regular session iti Sangguniang Panlungsod para iti panakaisimpana. Segun ti Vice Mayor ken Presiding Officer Ray Carlos Fariñas, mapaparentaan da iti may sa abalay ket ti pagibalbalengan da kadag iti basbasura da ket iti likod nga ayan na ti imbornal. Imbatad na da iti ket pribado alote no sa dino nagtugtubo pa yan ti karuutan nga po iti nakausar na pagibalbalengan na ti basura. Karama nakitain na ti City Engineering Office ti may sape a reklamo iti kaabay na metlaing a barangay iti darayday amang itunda ti layos kadag iti residente ti pagayusan ti kanal nga agdiretso iti creek a napasperaan. Rarapuran na po at may mesa nga concern da at the picture ti rarapuran ita. Kaya po, po SEC please endorse this matter to CHO and Engineering. Allegedly po DJ pangir na balay, DJ Palayta, kas lang parentaan da kano, kinaluko da, DJ drainage da, ingkabil na iti private property. So nakakita yun, DJ green na mula po, at the invernal na ita, na intended pang ipagbagsakan na di waste da ako, which is abay nga kasi dinapasamak at illegal na ikabil mo waste sa baling lote. So, ang POSEC please endorse that matter to CHO can Engineering to investigate no abay as na tapno maikad na solusyon nga maikad deta nga inform na lang kung ay black na tapno hang natin mapektaran natin makimbagi DJ nga palaya po. Yes, yun. Tapos si Darayday nga po, kaya si Darayday, di ko nada ita, malayos kami ito'y, kapuda, dito pagsulputan na dito yung drainage po, i-JNT Creek, naka-block ka no di Creek i-jay, iso, ibaw mo ka city engineer tayo po, no, kahit mabalin lang ikanti, kas lang pag-openan dati na nung tapno, continuity flowing yes at the river kaya po at mapupukanod na nung ita kapuda plinakanta ka na dyan o pag-exitan din na nung ako. Ti paset ti panakaidasara dagiti dua problema iti dua barangay iti syudad ti Ilawag. Kakadya makita dito yung bornal nga bagbagam Idol Joan. Api kasi ti picture na awalat picture nga nalawag nga na ted ka digiti media. Dati lang Idol Bernard medyo aday dati catch na ngam dati karuutan iso dati makitam no kwan dati pagayusan ti danom iso nga nagtugtubo pa EJT ruruot na Idol Bernard. Sa public information sana magbigay naman sila ng clear na picture sa media na nagka-cover dyan sa Sangguniang Panlungsod. Tapos digito ikat copy ato digito ikat public documents Idol Joan apay di da kay ikan. Tapno nalawag ko ma or di baka di kayo dimawat ngamin. Awan tiya na ited Idol Bernard bale datay latanti ng capture ka dito panakaiya. When mabalin niyo mo kami nga dawaten yung atap naman nalawag tapos makita mi na yan na kasunod pa nakipicture mi ka detayin na mo deta blur mo detayin na nga area dito itiraraburan detoy. Naking contractor sino tinakin private nga bagbagada. Wan pribado nga lote dito Idol Bernard ngam ti akin na nagan wano akin oray akin pribado no apektara na digiti residente ti naganan karuba na kalisam aminen akat talaga rumbe nga makwestiyonaran mapayaban dito iti Sangguniang Panlungsod wano saan dito wire ng inspection na ti CHO ken City Engineering Office Idol Bernard agbasar to ijay taytapdan to pa iti barangay no adaba ti nagbalit nga aksyon kitawan dito itati may dasar to iti Sangguniang Panlungsod Idol Bernard. Naganan magawat no kasano ti panag-imbestigar payabandaan no kas pagarigan kasi kasano da karon nanduktalan kat no ag-inspekto mo pay lagayam ti CHO ken CEO. Awen the ticket may pagaro. Ada reklamo. Iso nga dadagiti sayang guseng iso nga mapanit. Sayang guseng manen kano sayang guseng kat hearsay data Idol Joan at probable cause sayang guseng.
Ada ba reklamo ti ko umili? Ada ba ti black and white? Ngay reklamo da? Dito nga imburnal, whatsoever. In fairness mo, kan ko na, nga naking ko ka dito, siya sino man? Negative awan ti proper nga reklamo, Idol Bernard. Pwede mo bang pasukin ang private na lot kung sakasakali to have an investigation? Hindi ka ba magkakaroon ng trespassing doon? So nga maimbestigaran, Idol Bernard, dati kaabay ng balay. Sino nga ron tinagreklamo? Dagiti lumugar metlaeng. So ada reklamo da written na ganan complaint iti Sangguniang Panlunsod. Ah? Bernard. Ana? Awan ti written. Ana nga rod kasano na ibaga na dapat ada nga makita nga rod. How can kasano mo nga i-justify ti may isang na ganan banag no awan met naggapuanan na wala siyang cost and effect. Paano yun? How to investigate such thing? If it's a hearsay. Iso nga napandag kini Idol Bernard ng kalagay ti litrato. Iso deto itata. Naiyuban ka digiti duwa nga departamento. Oh, ay ito na naman. Magpipicture-picture ka sa private property. That's against the law. Privacy Act. When, Idol Bernard. Jesus apo, Diyos ko. Mag-isip naman sila dapat ng mga nakakairita na yung mga ganyan. Paano ka magkakaroon ng investigation? Wala kang complaint. Oh, wala kang walang written complaint, black and white. Maya-maya, kumukuha ka na lang ng picture kung saan-saan, pinipicturean mo na lang. Eh di, yung privacy ng tao o yung may-ari ng property, ano na mangyayari doon? Eh di babalikan kanila? When, Idol Bernard. Iso nga deti, aking kupo deti balay, inaramat ng oro deti privado alote, deti pa iti may isang kuskusyonaran dagat sana mat nga kukwa, Idol Bernard. Madi na nga kukwa. O siya yung may trespassing. When, Idol O Bernard. di agreklamo, di making kukwa ka, di nga daga. Iso awang met pa digiti na amount tayo nga written when no black and white. Iso nga agwasar tayo ito no na ti nagbalin nga inspection. Wala. Siyempre kat dumalan pa dito iti barangay level, kasjay. Adamot process na ket, apay dagos ka nga umululilat ta, ti reklamo. Had saan met, di nga men, Idol Joan. When, Idol Bernard. Proseso la tamot deta, nyaki din ayakat dapat kompleto amin digitoy ganan elements of investigation tayo. Tapno no ada digita written complaints kada sam amin dasardad ta isot maimbestigar to na Idol Joan hangkadi. Aman, Idol Bernard. Okay, go ahead. Paraman pa dito barangay Darayday, Idol Bernard, dito kanal Metsazay, nga ag nunuhan nga ustutipan naka-usar na palayos dagiti residente dito patati inspeksyonan mediti City Engineering's office pa dito matapugan ton nga tiyempo iti panagtutudo at resident ton Lucas Pagarigan na Gurban. Okay, very good. Damag iti siya dati lawag kadwa iti 99.5 basta lawag ay Rojan 15 tatak for remain.